Удивительно, невероятно талантливая семья. Целая россыпь блистательных дарований. Бабушка Ниарханум блистала сестрами на петербургской театральной сцене, удивляя и восхищая столичную публику. Отец Акашим – прекрасный хореограф, певец, педагог. Мать Патимат – исполнительница народных песен. Сестры, дяди, тети – все они подарили Дагестану радость и восторг, удивляя и восхищая своим невероятным разносторонним талантом, красотой и добрым нравом. Песни Татама Мурадова звучат и сегодня. Одна из них прозвучит в исполнении заслуженного артиста Республики Дагестан Латипа Шаипова. Bir suyemem bu gölge aylanma, dile uçup ezbunen boynuma. Bir geleni kendime gele baylama, tanacaklar dolup seni de boynuma. Oylar bana tolkun tolkun ağılıp, İşte suyup tavozeney taşıma. Senesine düşkün sayın sağınır, oylay dursam ne de gelir başıma. Çarkın çayma için çıksam hamamla, birbirine suğa dönme kabulmam. Men kabulman geçe yatan zamanla, yurgan bolup sağa yapılma. Oylar bana tolkun tolkun ağılıp, izle suyup tavozeney taşıma. Senesine düşkeni sayın sağınıp, oylay dursam ne de gelir başıma. Bir su yemem aşk aşıkta ayılamam. Her gün beni yerine sen erkenli. Bir su yemem pelbav olup baylanıp, içlerimi arı kulup etenli. Oylar bana tolkun tolkun ağılıp, İzle suyup tavozeney taşıma. Senesine düşkün sayın sağınır, oylay dursam ne de gelir başıma. Karından al da para gereğin, tereddütte dizim basıp oturma. Senle benle bekimizde bir olup, toyumuzda bal ayaklar tutulma. Oylar bana tolkun tolkun ağılıp, izle suyup tavozeney taşıma. Senesine düşkün sayın sağınıp, oylay dursam ne de gelir başıma.